Sub-County Administrator wa Mwembe Boniface Murithi kainga augite a biashara babaingi baraba kwendea nchovi nteriu batetheretwo bakithingatira mawatho kiri biashara iji ciao. Murithi augite babaingi bao ni bethiretwo bakiuna mawatho jara jekija kumurika ngugi jakiuga nandi mbere ya mutokwe wa baruga ya gwitithia na mbere biashara eje no mwanka ainge mendekithia mwanya mwanya jara jeki. Martin Mugambi na ripoti ije. Kai Ngorano murugamiri wa kaunti nini ya Mwembe ariuga aringi biashara bamwe bairabu ibatejanĩrie mawatho maraba bateri kwithirwa bakithingata kiri biashara ino maria makuya mathaa makarugura mathaa ma matebo yari kwina maria magwatagwa na mamwe itha makaomba kwibingira gwatuika utemba gukinyereka gitumi twetete stakeholders yari twaraniria maunto mamwe ta mau gutigaga kuya na milango ya nyuma ukarugura mathaa matemo na atuele ke ukua boto bangete atuele to ke ukia ne ati ukabingirwa amba yaku completely uthioga sheria wero waku wa kuruta no nto montole te komba gotia sheria bole bateria ati bateria kwithirwa ri biashara nie kiongera ariuga kuri na mawatho nkutho maraendia na nkinya aringi biashara baba bathingataga na koguta thirikari ya kaunti imo bakururumukia kenda gutigira ima kuthingatirwa bateria kwithirwa kendia nchovi iria mbitekeredwe ni sheria thiini wa Kenya kwendwa na especially cia micuba na nkinya mawatho matendaga mwendia ethirwa kendagia second generation na third generation tukamera anokienderua nchovi obaterie wenderue nchovi ni supply oria ari licensed ni Tharaka Nithi County utigacha kugura nchovi iria itigwitikairwa ni watho no anto ana enforcement ya rutho ethirwa na nchovi eno no kagwatwa no anto mwendia nawe abateria akwenderia maunto mamwe tamara matwameraga ni wenderua nchovi ni supplier oka make sure okonenkerwa receipt nikenda ana enforcement igacha tombe kolomeria maunto mama kirikiria ariuga gutire kienderio gia nchovi no mbitigiri gwatho gikarugurwa kana gwitigirwa gitathingatirite mawatho kana nkinya kunenkerwa baro ya kuruta wira gugatuika kuri ntugo kiaro na mawatho mama ni nkinya kwina maunto maria kutuika no gutimisa kuringana na sheria cia public health ibula ikuga wethirwo ke maintain utheru nginya na kuri anto makuthie gutumira wegwe ni cioro ikethirwa ire ntheru na ukethirwa kwina cioro igutumirwa ni aka na arume na nginya yulai no tofauti. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.